بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه واجعلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم بلغنا رمضان وأعنا فيها بالقيام والصيام وغض البصر وحفظ اللسان يا عزيز يا رحمن. ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Puas amban kepenukbal salam tujuh ka amkemun delu tukbal TV pagsaram syukurin si Allah subhanahu wa ta'ala tiya na kita isab inurungan we ni waktu serta tatambos we TV ini bakas katagnaan TV PL lew ni me an palabi si tingid kahalan kisah dembua amban me nabi dembua amban me rasul pineturun wa Allah subhanahu wa ta'ala pitu periata bulak dunya magua delu amban miaan paasikte yene si tambus sin suwi-suwi tebin inin delu pasik tebirahu ikhlasin dielem atay tebidangan-dangan amban aku nih me ngotob-ngotob me bitu amban antag ko to lamud ni sampai ka am kemon me petingeg-tingeg le isab amban antag bilo saing ginawan to pakalebi lune ke pawak pakapang data dundangan data sasakatan magdendang-dendangan magika-ika nisisitahin ikhlasin lai dilem pangatian tibi nisisitahin magperembus-bus kitibi tujutuhan tibi iene Rabbul Alamin. Pegge tekka ilaw dembuli baya keruk gai eru ta ase nun bakas te perelu nu metura ta ulak dunyahin amban ine ne beyuan ibadat iene amban pinaparudo si kaulatun na sampai kemun kasunat-sunatan. So ada kala insyaallah taala lamud inin amban mengeligtas kita bi tekka iene elew pagbistahin. So may umat Islam miyaan pagsakay ni sa ili pinitawbat atawakan inakahan Nabi Yusuf we yene amunin dina gene pamag-aka iene miyaan mapaatag sisiyemiyaan
pegge peinte kau makaliman-liman yene pamilyanin. Makaliman-liman yene dembuak lumanin. Serta inakahan Zulaikha yene andane miyaan dinaak megteubat. Dinaak peinte ngamin iye newe iye magkamaliin serta pabalik tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Asung maguwa ko ne pinaintelay. Hape keu nampingan matasuba katampengan wenu daabang behe aah hunit manamal tinampingan. Menjadi may umat Islam na masirwep nganag-nganag iyan miyaan aka-aka miyaan. Masirul sumaplag iyan mapaatag antara Nabi Yusuf duk iyan anda sultan miyaan atawakan anda nekura iyan si kauman palihan de miyaan. Nabi Allah Ta'ala وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. وقال نسوة duk magpain iyan may kerendehan fil Madinah dielem city iyan pelehan demiyaan. Painte nganat ne iene aka-akamyaan antag iene panganatannen me pong tinai kalasahan iene si me kerendehan. Iene si me pandak bisara me chismosa iene dilem lahat Misir atau akan dilem lahat Egypt miyaan. Ine mga nagnganag miyaan, ini pinagganti-gantian de pagsuwi-suwihan miyaan, bisyararin. Imra'atul azizi turawidu fataha an nafsi. Tekelewi ke anda sultanin ko, anda si Kitfirin, anda al-azizin. Muel siya ubataan ni ko, para makipagin ang kalaatan siya. Atawakan mekipagjina si kad syagafaha hubba tantunin teed tedikus ni pangatayan iye ni dendeley atawakan iye ni anda miyaan sultan lay hubban yene ruk kesilasa yene kesilasa sobra manamalan. Inna lanaraha fi dalalin mubin. Bennal painne asal pamayam teviteed dendeli atawakan anda sultan lay fi dalalim mubin asal dialim kamali hadje manamal-namal dialim kamali tampal manamal-namal iene si pemuel saune bataan demyaan atawakan iene pemuel saune puyusup miyaan ganta meghinang kalaatan dok iye. Nay may pong tinai kalasahan miyaan painte sumaplag aka-akahin sampay maglibutan na miyaan nganag-nganag chismisin webennal yene anda sultanin atawakan anda al-azizin ngenrape atawakan muel sa ubataan de miyaan iene Yusuf. Painde asal lambo nete edwe kesilasa iene kesilasa kamali dendele atawakan anda sultan lay duk asal tekite teteed tantunen delem kamali sa tampal-tampal iene anda sultan lay. So may umat Islam iene inalena nuere si bahasa Arab al-isya'a iyan suwi-suwi miyaan sukat inen na dielem luma
Iyan me sui-sui mekeleman leman serta meke iya sindembua pamilya atau kandembua Tantunen teed suben hep inin ge kinanat kanatan apabila takaletewi. Suben tepukan tewi iene kaaiban atau kan iene keleman dan dembua pong tine ite bimiaan apabila takaletewi. Begitu Rasul sallallahu alaihi wasallam man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Bang niya pe inne nempengan kelemanan iene pong tine ine muslim. Satarahullahu fid dunya wal akhirah tinempengan isab kelemanan nin wa Allah Ta'ala. Amban dunya pe. Tura tak bulak dunya pe. Wal akhirah. Lamun nalesyan law akhirat tinempengan wa Allah Ta'ala kelemanan nin. Amban kimon mahajjana. Wa man fadaha musliman fadahahu Allah walau fi jawfi baitihi. Magkulang maglabi pinah. Aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Bang painne niya isa megwa keiban kadaatan iene pong tineine muslim. Fadahahu Allah walau fi jawfi baitihi tantunin pinegwa isa bu Allah Ta'ala kelimananin. Pinegua isa bu Allah Ta'ala iene kaibanin iene keeniaanin bisan pekeniaanin dilem luang lumak nene iye atau akan dilem mian tedas tengak lumak nene iene mian ini. Inin pangandakan Islamin. Fain Imam Syafi'i rahimahullah wa ainuka in abdat ilaihi ma'ayiban fasunha falinnasi a'yunu. Duk matanun pe inne bang upama tumepat iye ni si kaiban pong tineinu fasunha ipatun. Falinnasi a'yunu ni arwisa pennem mata manusia in mayam-mayaman kao. Bang keniaanen mekekite keu kaiban ang bancawenu. Gay keu tumanang banggay pegwano. Ni arwisa mata mayam-mayaman kao. Mekekite kaiban no yene inan na no yan. Atat kala binalis keu isang pegwa de iyene kaiban inan na no. So magbalis-balis yan may umat Islam. Lisanak la tadhkur bihi awrata mri'in fakulluka awratun walinnasi alsunu. Lisanak la tadhkur bihi awrata mri'in. Dala no iyan dahinangun yene pengen gua kaiban cewek no. Lisanak la tadhkur bihi awrata mri'in. Da keu megua kaiban cewek no amban lebe dala no iyan. Fakulluka awratun indananun kawian penno ru isa buy awrat. Indananun penno ru keu isa buy kelemanan. Walinnasi alsunu dok ni aru isa della iene me ketelibut nun. Ngelituhan iene kelemanan nule ngelituhan iene kaiban nule. Bang upamanen bayar ru isa si ngelituhan. Inin may umat Islam pangandakan agama Islamin. Magtamping tinamping iene kaaiban antara tewidangan padangan. Pagi kita binin duman inin perfect. Kita binin barduse. Kita binin magkasala. Kita binin tege inen na enna kemon tege tinenges pinain. So bang keukegan may agwa kaaiban cewek no. Bang keukegan megua iene mian kelemanan cewek no. Bang keukegan ngaka-ngaka iene mian keian cewek no. Tantunen teed kau penno keu isa bian we keiyaan. Napikilon ko isa bang upama kau nakaakahin atau kan kau pinagwa kaiban nin. Inente isab teresanon. Nainin me pong tinai kalasahan. Pain Allah subhanahu wa ta'ala
Ya ayuhan nasu, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum. Wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun. Daa kampe inne o kame magpaparat saya. Daa kampe inne megwa kaaiban syawebi. Atau akan daa kam nguji syawebi. Sini ine ne miaan tempat iye ne te pengujian nu iye. La yaskhar qaumun min qaum. Gay menjari nguji kaumanin pisi dembua kauman atau akan kelelahanin pisi kelelahan. Pege kalu-kalu pe unuji lei. Hap amban mengujiin me pong tinai kalasahan. Wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhun. Duke manjari kerendehanin nguji pisi pagkasine kerendehan. Kalu-kalu pa inuji relihap amban mangujiin. May umat Islam yene pag-ijuinin einin mian may magpegwa kaiban atau akan magpegwa ene may kaleman-leman sewe no. Pamagesan inin wa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa pain Allah ta'alahin si waktu ay magpain si ayat inin ya ayyuhalladzina amanu o kami magparatsaya gay manjari nguji kaumanin pisi dembua kauman kalu-kalu ene mian inuji lay hape amban mangujiin. So si kemon ayat bang petek ka bang tesubahat ne amanuhin lamud de sampai dende. Sumagwa si ayat ini special pedendehin. Wala nisa'un min nisa'in asa iyakunna khairan minhun. Dugi manjari nguji kerendehanin pisi pagkasine kerendehan. Kalu-kalu pe iye ne dende inuji nilay. Ha, pe amban mengujiin. So, me pong tinai kalasan, tinartanto kerendehanin nan si inin. Sinubahat kerendehanin nan si inin. Tinartanto siya baban pegge. Nan ko si inin keikahan. Iye ne me peg uji inuji. Atawakan me peg chismis. Atawakan iye ne me peg miaan pegwa pinagwa iye ne me kaiban ini. Nangisuwa ka me manusia megtingko-tingko. Peno na hadya meeting importante. Peno na hadya. Kwe may kahantang kabinet Duterte. Meeting hadya manamal pagtingko-tingkoan din. Ini kiyugi kay ito. Pagsalin-salinan de yene bisahin. Pasal ke pulputuhan si ano we muleka. Pasal lekoan si ano we item. Pasal si ano we pehengab. Pasal motor si ano kwe karang-karang. Pasal lendok si ano pege miaan kepetepatan eriplano. Inin agendahin akante kew. Lagi bang may puas-puas ruhol na magtipupok sa ili. Kanalan nun may meeting importante. Gay petumanam iyan na may miaan. May ainin. Puas sa ili magkanat. Tek kasi luma, taaka pa ko si ano, ikapulputuhan si ano, hinulek ka. Uy, neberang pinahin kapulputuhan niliga, nete pikir, mian, inuntul, ilituhan pe, tungan-tungan iya ne bakas, pegchismisan, mian, pegchismisan, iya ne mian, pegtipun-tipunan din mian. Inin me pong tinai kalasahan, simple inin hininang we manusia ko ito. Mura inin manamal hininang we manusia ko ito. Gay siya nginom tuba pagibasa do siya hadje. Gay siya nginom miaan. Gay siya magzina pagibasa do siya hadje. Gay siya maghabay pagibasa do siya hadje. Sumagua makaara-ara siya misarhan atawakan megwa kaiban
Ga taalab-alab de wedu siya hajar isab inin may pong tinai kalasahan. Wedu siya hajar isab inin. Pen Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Iya ni muslimin, muslim miaan me kompletohin, muslim sebenalin, bangkenyaan nin sanyang iya ni pong tinaina muslimin. Iya ni tepit-tepit ni muslimin. Sanyang siya iyan, amban dela ni, dok amban iya ni miaan tangan ni. Mana nin, miaan sanyang muslim tepit-tepit nin, gay limutan ni, gay pegwa ni may kaiban nin, gay pegwa ni may miaan may keleman-leman siyahin. Inin muslim, definition sin muslim siya benalin may pong tinai kalasahan. So, pain Rasul sallallahu alaihi wasallam, innal abda la yatakallamu bil kalimati la yulqi laha balan. Innal abda la yatakallamu bil kalimati min ridha Allah la yulqi laha balan yarfa'u Allahu biha darajat. Kalau penne dembua ipunin, maka kabdang dembua amban mek kalimat. Dembua amban mek kalimat. Gak ne peg ini kalimat meriki di kimiaan. Ihati tiranan persababan pengadangkatan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa innal abda la yatakallamu bil kalimati min sakhatillah. Niya isa penne me ipun, me kebisara. Yene amban me dakabtang min sakhatillah, bisara miyaan, bisara kinepunsihan wa Allah Ta'ala. Yahwi biha fi jahannam, sababan dakabtang iye nete bisara miyaan, tinukku-tukkuan iye megdelem api neraka jahannam. Me umat Islam inin miyaan si tenged parkala iyan pegipat dela pegwa me kaiban peg chismis iyan miyaan lagi pasalan me keleman-leman sin manusia date ed miyaan hinangon bi date ed hinang til mula-mula ginhawa barangko pegge den buah inin amban me panaggahan syara Islam panaggahan wa Allah Ta'ala, panaggahan wa junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pen Rasul sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Bang pain niya sebenal pamaracayanin si Allah Ta'ala ruk sa akhirat falyaqul khairan amma tajjamis syara mahapin aw liyasmut. Atawakan ambat ni tempengan ni behenin banggay mikibis cara iya ni mebenalin. Duman inubus taimin iya ni si pegchismisan. Pengen gua kaiban sawe. Pengen gua kalimanan sawe. Ili kebisyahan nin sa osa. Ko kantang reporter. Hapag reporter din niya gajini. Pegge iye. Miyaan. Ga niya bisan dan buat pilak. Epe miyan tiyado nin duse. Aman Allah Ta'ala. Bang kambaya namba. Topik pasalan pag miyaan ipat della yulo niya bakas subject kami metuli si Daruz Zikir magkulang maglabi sulatun ba jadam YouTube ipan syukor satu naman may 4 tahun palabi yulo topik pasalan peg ipat della ila ihatoy me de oras labi subject pasalan pagipat dela inin naturulun bisa pilih. Gene pataha te ni si tenged parkala ini. So inin me umat Islam pagsakay sa ili nganag-nganag yene istorihin pente si me kerendehan anuhin nakatauhan no we Zulaykha ketauhan iye we anda al-azizin we anda sultanin we kineteuhan newe me kerendehan dielem mian lahat misirin
atawakan lahat ijipin iyan ni parkala na miyaan duk parkala duk iyan ni bataan na miyaan Yusuf alaihi salam. Menjadi puasili inad dawe ni kemon me dendemiaan. Yene pente me chismo sa atawakan yene me megsuwi-suwi miyaan sitingid pasalan kahalan deruk Yusuf miyaan. Pen Allah subhanahu wa ta'alahin ayat 30 buwa ang bansuratu Yusuf mas labih man bangkam niya Quran bi miyaan mayam-mayaman ni pigi surah Yusuf dep tinapsiran te tugaru kite miyaan pasape pe. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. Pagkakay takale we Zulaykha we pagsuwi-suwihan iya we me iya ni kirendehan miyaan. Puwa ni pineboohan dem buwa iya ni me kirendehan menui kahalan dem miyaan. Bu pinasan pili hap astana de hap mancon de hap lumaari. Bu binetaran papakan caili atawan pasare-sarean iya ni miyaan. Me dende miyaan kemon. Bobinetaran buat kayu iya ne kakan de bu re inurungan besi dinem buat dem buat bu daak bu puas ili pegsakai ne siya sa ili ready pasari-sari ne serta ngedok buat kayu ne serta ngehet ne sa ili amban buat kayu iya ne kinakan demiaan atau akan duman bisan duman buat kayu iya ne kinakan demiaan. Lain dina aku Zulaykha Yusuf pegua sidehen lu ande pen Allahin wa qalat ikhruj alaihin magpain Zulaykha ukhruj alaihinna pegua keu pekite iya ne sime dende iyan. Nalaine pagua Yusuf alaihi salatu wassalam. Miyaan pagua me pong tinai kalasahan. Miyan pabahatan lang pabagala Nabi Yusuf sidehluan iya ni dendele falamma ra'aynahu akbarnahu pegsakay sa ili tekitere Nabi Yusuf akbarnahu magtuy sa ili bengangan kemon sarta pamayam den hadje atau akan pamayam den iya ni miyan aaduman basta-basta sababan iya ni hablillah Nabi Yusuf miyaan alaihi salam. Pen Rasul sallallahu alaihi wasallam laqad u'tiya syatr al-hasan keurungan Nabi Yusuf dentenga amban pagkahablillah me pong tinai kalasahan. Pagsakay sa ili tekita we me kerendehan miyaan iya ni luwe Nabi Yusufin dukhablillanin akbarnahu bengangan kemon bengangan kemon serta mayam pis iye kemon agen gay pekilip mamayam siluenen wa qatta'na aydiyahunna ga tasayu we resi pengehet-ngehetan de yene kinakan demian sampai tekehet we de tangan den tekehet we de tangan den si pamayaman luwe Nabi Yusuf gak tasayo we rewe bakat ni hati tangan din. Pagsakay si mayam iyan si pelwehan dembuak Nabi inin atau akan dembuak iyan mian bataan Zulaykha inin. Subhanallah. Nasine me manusia say umabot taplelanin ko ito. Yene pagsakay palabay si dehluan me sa ili bengangan ahin kemon sampai gita sayure bang ina hininang den sampai megkebew bakat siya pagsakay palabay ang bandehluan de niya ke ga niya so maananin hablillahan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam
duman basta-basta. Dente nga amban pagkahapdela kay urungan iya ni Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Ina bisarame dendehin. Hasya lillah. A'udzu billah bang mian ko itu si. Ma hadha basharan. Dumanu pain de manusia. Dumanu pain de manusia. In hadha illa malakun karim. Sumagua si dehluan te bimapagagalatu. Si dehluan te bimapabahatal lang tu. Malaikat itu. Yeni pagsakay kitere lingkat Nabi Yusufin alaihi salatu wassalam. Duman iyo pen ni duman iyo manusia adi, normal. Sumagua malaingkan malaikat pa inni mapabagala iyan si dehluan te bilo. Si dehluan te bilo. So may umat Islam inin hapdallahan yene dembuak bidate bi ini. Subhanallah. Sumagua niya bayak paasek kuruk pesipit kunan ciinin. Niya me kale-kale ku Allahu alam bang too bang ini. Ayat inin hinangde ko binasya inamalan. Duk bahasa pamayam iene manusia siyehin atawakan iene me kerendahanin ko kantang bentuk Nabi Yusufin. Yene pangakit de iene me bahasa kerendahan. Pinandihan ko bahasa ayat inin bubinasa. Falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadha basharan in hadha illa malakun karim. May ainin yene me mandi atawakan bahasa magparmanis bang may ko si. Duk pinayaman hapdella ko hapdellahan Nabi Yusufin. Dembua inin amban me abas. Gay manjari hininang si Quran sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bang asal gay kayo hapdelapan pe ubos wenu telumpu ju si Quran lu. Panata nu atawakan pemendinu. Geru yu halin ungnu hengab bang kanianen hengabin. Geru halin tingenu lukawag bang kanianen makawagin. Geru halin yene miaan baran nu kagad bang kanianen makagagin. Dakyo merupang dinu. Basa bang kayo me mandiruk inin wa ngaplela kayo atawakan wa mengepogi kayo. La ilaha illallah. Na inday kuisab. Sumagua bang aku mayaman iyan ni manusia inin. Garu pindah. Tapi kaya pa sa akahin, pagpalmanis ko pa sa ayat inin, pamandi, ubus, pagguwa sa ili, sike ahan, atawakan sike dendehan, pamayaman, yene me, sikain ko si lelang bakas memendiinin, metak-metak manisnin. Yene ko kantang ni Yusufin. Kerupangan hadjainin may pong tinai kalasahan. Ben Allah Ta'ala hindi dalam Quran ni mahamulliya. Wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadha al-Qur'ani walghaw fihi la'allakum taghlibun. O kampen na may magpaparatsaya si Allah duk magpain pa in na may siya aamananaggain yene may kafirin. La tasma'u li hadha al-Qur'an da kampein ni pakali si Quran iyan wal gawfi duk peglolaanon bidialem den la'allakum taglibun supaya kamandag dembua inin amban yene paglola no si Quran Allah Ta'ala piun me basyano rem kasilyas upama pemendino basang mangangut mahaplelahin keo atau akan mengengut miaan mepogiin keo. La ilaha illallah. Du siya inin me pong tinay kalasahan. Abath inin. Dembua inin amban me. Gay tumuun hinang tewi. Yene si Quran Allah subhanahu wa ta'ala. Kokope bang may mag-iskinol na may makaplela kaupe, mag-RDL.
Atau akan may magmaster. Atau akan may mian. Yene may inabayan ko ito. May magpebelo upama. Kalu-kalu pe. Niya may bakas na siya inin mian. Bakas nen si kau. Niya pa yan basahin ng peripalmanis dembua ayat dalam surat Ali Imran. Pen Allah subhanahu wa ta'alahin, Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin, wal qanatiril muqantarati minal dhahabi wal fidda, wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth. Dhalika mata'ul hayatid dunya. Wallahu indahu husnul ma'ab. Inin pinain may bisahin ayat inin. Diyang kita basano ay pamayaman aahin asal pogi kayo manamalan. Na inday isab, ko ang ban pamayam ko. Sumaguwa, ban pean mimpiye basano si deluan ko. Iyan may ayat sinukahat inin. Basa pagpalmanis nuruk pamayaman ko kawin na plera. Bang asal-asal luenun dume megtembingag ko me akule. Tantunen teet, gay untul ayat inin pagtembingag luenun. Gay untul ayat inin iyan may kekuku ataw akan ke indeweyu nun. Da perupangun di nun ang haplela ke wasa webe pakarajaan inin. Jambua inin ambad hinaram wa Allah subhanahu wa ta'ala iyan mian. Si Quran ni may pong tinai kalasahan. Iyan pagdagayan Quran nin si may parkalasa inin. So, mas grabe pa inin. Pagibasa, bangko basate ayat inin. Zuyina linnasi hubbu syahawati minan nisa peselette pinain alendendehin la ibang pendihan te us paharap kiblat kita pitu jumaat pinendihan la ilaha illallah me pong tinai kalasahan dembua inin ang bandusya si Allah Ta'ala iyan pagdegayan no Quranin si dumain ganta pemeturunan ihi si dumain ganta pemeturunan ihi inin hangkanin subahat ko pagi basa may palmanis ko atau akan may miaan basa na po yung maksud nin pero basa miaan in love me dendehin siya dose na isab bangakit ni may kerendehan upama na inin may pong tinai kalasahan yene ayat Allah Ta'ala ko bete kere-kerebi we bahasa miaan palmanis, we bahasa miaan hadje manamal epekton me pamandi, daa megduse kita bisya Allah Ta'ala nan sitingat parkalain ini. Bennal Qur'anin tambal. Bennal Qur'anin tambal. Tambal saki. Yene miaan tambal, miaan ko me sinubahatte, me pelebe-lebe miaan. Bang mawarid, yene pangandakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kome ayat pagtawal, ayat kursi, ayat miaan telukul, mintelu pinagbalik-balik, butinawalan si mebohe, bupenginumno atau akan panghaplasno, iyan tawal manjari. Pege niya tekeswa te dalil, niya tekeswa te hadis, niya tekeswa te iyene miaan amban bisyara kabtangan sinjunjungan te Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na sumaguwa bangga na may tasupahat nin. Niya pen may tikite kupinan ayat inin tambal belad, ayat inin tambal tewe suuk, ayat inin tambal miaan, ayat inin miaan tambal bangkyo tekiket lepinig, ayat inin bangkyo tekiket tebuan, ayat inin me pong tinai kalasahan. Ga niya lu ayat tinugila dembua me tambal iyan ito syuhat ini. We bangkyo me tekiket kepo we miyan ayat binasanong pinain. Suwe pinan ayat asalnya rital tanto ayat tinarget. Inin dembua amban me miyan si Quran miaan penghinang tayo ni si Quran ga magtalip duk asal ganta pemeturunan iyahin. Nabukot bang iyan na may tambal saki mianam kung ayat kursi kul a'udhu birabbin nas kul a'udhu birabbil falak kul huwallahu ahad
Me kene pusan suratul Baqarah. Kene pusan suratul Baqarah. Mi'an me ayat Allah Ta'ala penne wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Yene me ayat shifa, yene me baktul, yene me ruqya syar'iyah, me pag-aan jin amban baran, me pagpatala syaitan amban luma ko me suratul Baqarah. Iyan kana problema ne pege te syubahat ko me amban jaman tagna. Cuma gua abang base amban me guni-guni tebi basate bi say ayatin. Pagpayam me ayat iyan me binasate si me peg miaan doa pinain doa alis me gana peg koe-koehan ne ruk me iyan miaan sakitina attele. Iyan binasate pangannalanten wa iyan sa sinabab pagigi kita hante bang ina maananin. Nainin may umat Islam hangkanin peselet ko si zaman kuwaituin inin pagtambal Qur'anin gani a problema ni. Pagi asal Qur'an yan tambal yan kemon. Sumakuwa suberu sab ara-ara TV. Dumanin sab sampai mian hinang no iskinol, duman sampai hinang no RDL wa sa pangandalan nun may makahaplel kau. Iyan na Qur'an mian sinubahat iyan may guni-guni may petek kasi kita biinin. Napiyon ko pang upama gi kita may kagad. Upama ganda ak kita. Mene kita may mapaspas lelahin upama. Kung may akuli, betad te. Pas lelako. Upama masa ko may minpito may ayat pinain ko inin. May zuyin na linnas yung hubbos syahawat. At awakan yene may ayat miyan yene falamma ra'aynahu akbarnahu yene ko ayat ci surah Yusuf inin. Siguro ko bang may pito Jumaat amalan ko pagpagwa ko may sikawalo Jumaat lay mag-live gero halin bantok ko lay ungkun ko tebuleg. Gero halin may tinge ko lay asal ko ligo si deluan bi pamayaman bin. Siguro ko asal sa itain kay halin pamayam bin. Yene si peluhan ko lay naway kayo merupang lino. Iyan si may pakarajaan inin may pong tinay kalasan. Basano pedelem Casillas. Basano pedelem Indabayu Kemon. Nainin kone pinainlay may ayat Quran binasa delem Casillas. Dembua. Naruman yan tuan makaplela may kebusong. Arakala may nambah kita aja may busulan may lueten sa papan iyan ay lokal kute bisi may parakala inin. So, yene may tekelebi we ayat inin parmanis. We ayat inin masa makaplela. Falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasha lillahi ma hadha basharan in hadha illa malakun karim. Dembuay namban kerupangan hadja manaman. Dembua amban abath pengahinang dagay sin Quran. Dembua amban me ienemiaan. Hinam si dumain maksud pemeturunan sin Quran ini. So ini pinanlabayanten bangke baya me ngipogi. Bang upama bangke baya ngipogi. Mabatik kembaku wis lockdown ini nanti anu may iskinolku. Duk gapas-gapas na pito garu pakas usalku matuklaku kuat jamil di LWI na inin kalau may niya chance nung alano we may iskinol inin atawa kan banggay may tatambal upama we may iskinol we may mian iddabayo may borak may makeup na patanon na dubakon na duk 360 dubakon na duk edit may dilem cellphone ambat na piwisan again gene tekite lainan nun hawa mian basag edit nin dukkew pinayaman nga plel atawa kan dukkew pinayaman nga lano. Nasa bang upama mi inin ayat Allah Ta'ala mi an pe mi an petoketan nun basa hinang no me pegpebelo hinang no me mi an la ilaha illallah. Dan buhay namban kerupangan duk duse si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bang petek ka makasay-say kahalan ummatin may pong tinay kalasan sa inin kailangan inin subay binisara pegi niya may kehinang ni inin si jaman kuituin inin miaan
iyan me parkala inen me pong tinai kalasan. So, pagcakay te kita sa ili, we me kerendehan, iyan pinasan Zulay kamiyahan, ene me megsuwi-suwi, mian si tinged pakaradyaan Yusuf, iyan Zulay kamiyahan me pong tinai kalasahan. Iyan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam sampai bengangan cekemon sabab haplelanin ubus te puto kwe regula may tangan den mian ga ne tasayo we si pamayaman peluwehan nin sampai may kebisara si mian duman ne uyu pein ne mian manusia sumaguwa malainkan malaikat peturun ne iyo amban dia tak langit tujuh kita bi. Pein Zulaikha iyan si me dendehin me pong tinay kalasan. Qalat fadhalikunna alladhi lumtunnani fi walaqad rawattuhu an nafsi fasta'sam wala illam yaf'al ma amuruhu la yasjunanna wala yakunan minas saghirin. Na iyo peine aian penusunan bi akuhin. Aian pemegsuisuihan bi akuhin. Bangway umabot miyaan sampai po ako maghinang kalaatan. Sumaguwa pagi naggahadja sababan iyan hep. Sababan kaplelan iyan. Uwis susunan bi ko bangway sa ili tepikil kun atawakan bangway sa ili miya ante hinang kun siye. Bisa nati ka am tekehet de me gula may bin si pamayaman iye ne miya an peluwehan ne. Gata siya yubi bakat bin si pamayaman bustan ne bantuk ne. Nalila iyan ne penusunan bi akuhin. Bakas iye pein ne buoko maghinang kalaatan fastasam. Sumaguwa nagga iye. Gaya mabaya. Wala illam yaf'al ma amuruhu. Nabanggay iyan penne pakali. Banggay iyan penne pakali. Yen si pangandaakan ku iyehin. Maanan maghinang kalaatan lay. Layas junanna takawusu iyan. Siyempre tege power. Anda nakura. Anda pegkokanan di alam kauman. Layas junanna tantunin takabusu iyan. Wala yakunan minas sagirin. Duk penia penne Yusuf iyan. Amban me aadiki-diki tekkale di alam kabusuhan. Banggay iyan mi ang tuhot na kinabayaan kun. Maghinang kalaatan atawakan yene perembua iya si aku. Atawakan may kipeg hinang kami. Iyan kinabayaan den delay maananin magmaksiat tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Pagtsakay takali sa ili we Yusuf. Iyan miyaan bisyara Zulaikhahin. Way bennal banggay baya meginang kalaatan we isong iya kinabusu dukpenia iye amban me aadiki-diki lay dilem kabusuhan. Gani halga ni bisan ko ahat. Nalay ningin duaan ni Yusuf alaihi salam. Qala rabbis sijinu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilay. Wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilayhinna. Wa akum minal jahilin. Qala misane ni Yusuf pagsakay kalere sa ili. Kalene bisara iye ni rendemiaan. We kinabusu iye at uspene iye amban may aga niya lagi nila dilem kabusuan. Ngendua siya Allah Ta'ala. Rabbis sijinu ahabbu ilayya. Ya Allah, o Tuhanku, hamas hape ku dilem kabusuhan. Atau akan mas lawi pe lasaku si kabusuhanin. Mimma yad'unani ilaihi amban iye ni si parkala pemohan de aku lay maghinang kalaatan bagmaksi at tudyo kao. Wa illa tasrif anni kaidahun. Banggay patalan wa amban aku iye ni me plano re inin iye ni me pangandaakan de inin para maghinang kalaatan.
Wa akum minal jahilin, ada kala penia aku amban iene me kehinang kalatan inin ubus penia aku amban me jahalis. Penia aku me amban me an me kepeghinang maksiat si. Iyan na pakarajaan. So may umat Islam, pegsakay inakit, peinte, tinunggaan do kapuso, supaya, peinte miyaan, supaya, baya Nabi Yusuf si pemohan dendemiyaan, Zulaikha miyaan, mako si Allah Ta'ala, happe ko penya kapuso no, happe ko dialim kapuso, amban me, happe ko dialim kapuso, amban boore kumikinang kalaatan. Banggi patalano amban ako iene me plano rein inen. Tantunen teed. Akum minal jahilin. Peni ako amban iene me manusia awam. Peni ako amban me manusia jahalis. Penallahin. Fastajaba lahu rabbuhu fasarafa anhu kaidahun. Innahu huwas sami'ul alim. Tantunin teed tinayma wa Allah subhanahu wa ta'ala duaanin. Sampai pinatala wa Allah subhanahu wa ta'ala hin iyan plano me kerendehan miyan atawakan plano Zulaikha miyan. Sampai inisi iya dalam kapuso duk tumala iyan miyan Nabi Yusuf miyan amban hinang kalaatan miyan. Innahu huwas sami'ul alim. Bennal Allah ta'ala hin iye sangat makakalehin si doa manusia al-alim duk iye sangat mangatauhin iye ne si parkala atawakan si mapaatag po Nabi Yusuf miyaan alaihi salatu wassalam. Subhanallah, may pong tinaig kalasahan. Hinang maksiat ineddo pewe ni kinabuso. Dembua ang bandende bangsahan, dembua ang bandende dingkat, dembua ang bandende penoy ari-ari. Sa pegi sa pabinang kalaatan pemohanin. Ineddo pewe Nabi Yusuf kawusuhin. Amban iye na maghinang iye na miyaan. Parkala miyaan. Amban iye na maghinang kalaatan miyaan. Ya Allah, hinangon kami ko Nabi Yusuf inen. Bang kami makalanggal kalaatan. Bisan pekenyanin makalaat kami atasan kami. Miyaan. Dukat ja tumala amban iyan may pangandakan miyaan. Hinangon kami ko iman iyan ni Nabi Yusuf. Niyante makigais na inin ko ito. Atawakan lalahin pemingin diskartehin. Supaya tedo na iyan rendele bisan perhengde. Dape ke we yu nelu upama mian ledde an cideluan atawa kanyu nelu me peinte mian inakit ke we ni. Takaya. Dape ke we takaya mian. Walau punyu me dende perhengdeheng atawa kanyu me mian iene bese andaa ape bang petekka. Kaupe mengenek ka iyehin me dalam inbox ni tinugul-tigul iye ne miyaan den demiyaan supaya mekepeginang kalaatan mekepeginang maksiat dukka mekepeginang zina dukka inin subhanallah inin paatag si zaman ko ito me pong tinaik kalasahan duman pe hat-hat pente binoo dumain perengdeng dume dendehin, perengdeng dume andaahin. Sa iye pe akante ke umenigul-nigul siyehin. Supaya may kepegin ang kalaatan. May pong tinaay kalasan. So, bang niya, padlang kew ang badlangit. Pinagpain-pain ko, langit duk bulak, imanten iyan, niruk may imanten supahat in-inen may pong tinaay kalasan. So, wang kitibipan isab, tumala ang ban iyan, may anpakaradyan ini. Epang nen ininin ko kisate wen siniin. Yene Juraij, mag-ibadat dilem kuwebane, te subat tewi. Pero haluhate si tenged Juraij ininin. Juraij, mag-ibadat dilem kuweba sa ili, dilem lingab. Tehunan mananahon.
Nagay kasulutan iya na kura si kauman na miyaan. Puwa ne pineboohan dende. Lingkat manamal-namal. Penno we ari-ari. Dinak inasik juraij. Megdialem iya ni kuweba pangamalan ni miyaan. Ambat casat carta mekepeghinang kalaatan. Napine rin demiyaan si Delwan Juraij. Juraij dilem kuweba ni miyaan. Atau akan dilem iya ni miyaan pag-ibadatan ni miyaan. Koru kahantang mayaman batu. Iya ni si dende mepetek kasi iya miyaan may pong tinai kalasahan. Gabisan hinang ni ini. Gabisan sewit ni. Gabisan niya aksyon-aksyon ni bisan ko ahat-ahat. Nasangat-sangat iye medjumuin dende pinetek ka sultan dilem kauman mean. Puane pagua. Tahala amban Juraij rahimahullahu ta'ala. Pagcakay sa hili, tahala, pagua amban pilihan Juraij miyaan. Naihep, tekite we mag-ipat-ipat kambing. Talanggal pente we rai, we mag-ipat-ipat kambing. Nauling so sa miyaan, mata, mag-ipat-ipat kambing miyaan, mayam-mayaman din, debakas iyan may pipo Juraij miyaan. Nasampay te usik siya o sa weni. Nahep. Pagsakay sa ili miyaan. Te usa o mag-ipat-ipat kambing miyaan din definitek kasultan po Juraij miyaan. Mag-aka-aka din de miyaan. We te usa iya we Juraij. Mag-aka-aka din de miyaan. We tasasat we ni Juraij. Sampay ngiw banag ni akahante kew akahin din buwa kauman. We sayi ke Juraij. Hati mag-ibadat-ibadatin miyaan tasasat we dende. Hati mag-ibadat-ibadatin miyaan bang luisab tumingka-tingka. Geruisab miyaan tapayam-payam ni. Sampay sa plagman dilem kauman we Juraij mekebetting. La ilaha illallah. Teseb ku perkara inin nagkulang maglabi hato me gapo ko tumula kap Saudi. Isu iyan perkara inin si dembuwa pong tinaiwin inin. Oras ili tek ako si luma ulay ko angwe ko piniting ko akahante keo. Mian bang ini bangway ko sayli atau akan bangway mian sayli mapatagin we meteto akon pen kuwe na pene inagad-agad kami tu bang niya netek kapito pluma pen ku ine ayo we penne kanat-kanat we mian niya ko mole ka watawakan yu ko keo mian mekebeteng sampai megtext na siya ako may aamban anuhin. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Gani ata alab-alab bahanten magbasketball ora sili. Magto si madrasa. Bestuang hadjatek kabalita miyaan nga nagnganag. Sampay ile si Sabelali, sampay sumisip, sampay si Albarka. Kawa ni ku talanggal pinagtilewan ni. Bangway sa ili, duwe pe ko isab akahante keo, duwe pe isab. Oy nagihep te ulahan nakahante keo. So inin bang lumando pakanat me fitna sa inin ko ne pinainli me chismis sa inin makadiawa moral bisan gani akaseven nalan ni so Juraij sa ili mapatag si ihin me pong tinai kalasahan tao ne ko chismosa dumanad kume zaman kuwe ito kume amban zaman tagna sampai song inusik we re Juraij pineg lupapakan pegi bahasa
jininahan we ne dendemiaan carta beteng ubus gak kinawinan we ne. Naman jari napagawa si Jurayj amban iyan lingab pelehan ne miyan. Pagawa si Jurayj amban lingab pelehan ne miyan. Ulali ibang way vanis Ulai ibang way miyaan ekka manusia sumusa iye. Hawa pasag fitnah yin iye na si oras na miyaan. Napinain Jurayj dani kyo mesuwe. Kao inin nakebeteng kyo. Sarta subay miyaan sagot no nakanak inin. Yene miyaan inanakan miyaan ni pigi pente puas siyang bulan nganak na rindehin. Subay sagot no miyaan subay sagot no miyaan nakanak miyaan. Subay gastuhan no. Pigi kao na po anakin. Namagto Jurayj akahante kyo bengangan. Gigitawhan ni bang ini sinwisui me aahin. Bang ini inakaaka me asi iyehin. Nagabi niya penginab-ginab na iyan si may parkalali. Sumagua Allahu Ta'alahin. Pinalihara uwe na ipunin. Bangtaan niya. Yulo Allahu Ta'alahin pasarta si may amataan niya yahin. So pain Jurayj. Duk pain na kita bi bentel. Pagsyaraten bi. Bentel paghukumten bi. Tilaw te binakanak lubang sine sa manin. Tilaw te binakanak lubang sine sa manin. So, pinainsain ke pemisar anak-anak behu ilesutan pe banggana jakau. Pe ini duk pegua kasi benalanin, duk pegua bang sine sa manakanak lu kandak amban Allah Ta'ala. Mekeges iyan misara. Iyan ko tasyubhat te ben sini. Ko tasyubhat te ben sini kuhap-kuhapin. So pinibisara ni nakanakin sa ili, tinilaw ni sa ili, we iyan ni an nekura di alam kaumanin. Toto, sine sa manon, megtuy misara nakanakin, painne. Sama kun painne, serta tino, we ne, megipat-ipat kambing miyaan. Napagay sabi, so sa mekeusa iyehin, iyan na megipat-ipat kambing talabe we dendem yan. So la iligtas we Allah subhanahu wa ta'ala Jurayj rahimahullahu ta'ala amban iya ne fitnah mepe miyaan saplag miyaan pinelihara iye nakanakin misara diki-diki be dialem abetan pe ine bisaranin duman penne Jurayj amma kun sumagua amma kun penne ipat-ipat kambing miyaan. So inin me pong tinai kalasahan niya pagsali ni ruk similarity re. Yen ruk Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam na inin pemintangan. Si kita bang kita bipain. Pinelihala we Allah Ta'ala amban iyan me parkalain inin. Lebi luba nente ed yen me kipong tinahan te delem Manila. Delem Manila bidda iyan ruk delem Basilan. Isa nin gana ru mekikilale ka ulai. Manjari ke patapuk antag ne bang antag. Gana ru mekikite ka u sine bang sine lai. Sampai ka manjari hinang nu ine mi an kinabayaan nu. So inin kekahan bang petek ka me kepong tiniyahan te. Koko umatag ine me parkalain inin andu. Suwe pahaget tebi ine imanin banglu di dalam lahat iyan. Pikirun yene bicara Imamul Qahtani rahimahullahu ta'ala. Fa inni idha kunta fi ribatin fi dhalmatin wan nafsu da'iyatun ila al-isyani fastahi min nazar al-ilah فاستحي من نذر الإله وقل إن الذي خلق الظلام يراني. فإن إذا كنت في ريبة في ظلمة والنفس داعية إلى العصيان
fastahi min nadharil ilahi wa qul laha innal ladhi khalaqa adh-dhalama yarani. Bangkeu den buah illew dendang-dendangan. Ga niya ngite-ngite kau. Pege bahasa dem Manila rukeu. Pege bahasa dilem Luson dukeu. Garu na usbanu. Garu niya miaan metetto enu nungguan kau. Wan nafsu da'iyatun ilal isyani. Buken niaan nepsunu inin mo kau tujuyen hinang kalaatan miaan. Fastahi min nadharil ilah. Tinalew keu iene. Si Allah ga bakas lepa pamayam nen amban kaubisan da sasaat. Fastahi min nadharil ilah. Iya keu iene si pamayam Allah subhanahu wa ta'ala amban kahandak ni amban diata ni. Wa qul. Duk magpain keu si ginhawaran nun. Innal ladhi khalaqa adh-dhalama yarani. Bennal magpepenjeri lindem inin. Bisan ko dem kelindeman. Innal ladhi khalaqa adh-dhalama yarani. Bennal iyan magpepenjeri lindem inin. Tantunen teen. Kite ko ini. So inin may pong tinai kalasahan. Naniya pa yan dumanadya dielem Manila. Tu mismo dielem Saudi. Bese dielem pamarintah muslim ni. Pinain baya-bayaan we pian gay musa me miaan. Me dendean pinain. Baya-baya no yan miaan gay musa siye. Sehingga saing gane pinain. Baya siya iyan. Mura ruyan manamalan urungan madya datu serial, urungan madya 50 rial atau akan load. Ga ni, solve na kiyo. La, saing ke solve nun. Saing ke solve nun. Magpain kayo solve. Magpain kayo dalam parasahan kayo. Ga talab-alab we no. Dusemyaan. Puas aan iyan ni kalanaban telesanulay. Puas aan iyan ni kahapan telesanulay. Palaway me 30 minit lanyap ni ga ni. Sumagua iududusenen noket-noket tegelan no me edlumin. Adakala megkaswa kam tekkalisel lew dem puli. Bang ne kam magharap dok Allah Ta'ala. Bang ne kew binista oras iin. Bangga ketewatan no dehelo turata ulak dunya ini. Tinalew kew. Si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Me pong tinai kalasahan. Sali ruinin, sali du lella, sali du dende. Yene si may pakarajaan inin. Naman jari, iyan bilang miyaan. PS se badja. Bangken yaanin. Iyan miyaan. Maksiatin. Bisan pe agen meke mula parantebi. Atawakan bisan pe agen meke peddi parantebi. Maksiat miyan. Banggeru umabot si level umul tebi. Iyan miyaan. Bangger umabot si level umul tebi. Iyan peginang maksiat miyan. Tantunin teed bang na dapat helian tebi. May pakarajaan. So, insyaallah ta'ala. Sumo. Pagetiya na pinaasik bidaten bi. Megdialem kapusuhan may pong tinai kalasahan. Tuhutan tebi sumo insyaallah subhanahu wa ta'ala pi peryalim. Sarta sewean tebi lay dialim. Payaman tebi ko bang ine isab hinang nendlai. Yene pagsakai binettad dialem luma anyaya. Dialem luma iene miyaan kabusuhan. Dialem luma basi. Bidate win inen. Bang sa inge parasahan nen lay dialim. Bang ine hinang nen lay dialim. Bang ine miyaan terapahunin lady alim. Bang sine me bagayin lady alim. Insyaallah ta'ala. Inin ketauhan te bisumu. Iene. Miaan. Parkala inin. So taman ini nerahu mensyang emin. Makuku kamaapan cikaam kemon. Salam doaan hadja me pong tinai kalasahan. Me kinausbahan dem jiddah. Kinausbahan delem. Dilem
Riyadh, delem Madinah, dem Taif, dem Dam, delem Bahrain, dem Kuwait, delem Qatar, delem Dubai, delem Sudan, dem Jordan, delem Syria. Salam doa si kam kemon. Delem Malaysia ko niya magjaga ko ito nalay humadir. May delem Indonesia, delem Timor-Leste, Taiwan, Japan, Laos, Vietnam. Ina may lahat malaihin. Salam doa si kaam kemon. May pong tinay kami si may London, si may Amerika, si Europe ni. Entire Europe. Salam doa si kaam kemon. Magsyukur. Do magmaap. Subhanallahil azim. La ilaha illa ant. Nastaghfiruka Allahumma wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.